Kayong bangasing asige akhoi leiba nungaitaba unhappiness singsiga ai mamangda thokhraba todoksinga mari si sulai linarabda taragadi kamain tawni sisi harsh judgment amanate akhoi Alfred Adler haina psychologist nupa amlei mayam Sigmund Freud tabiramani Carl Jung tabiramani mogi dumaina Alfred Adler kisu he has a different take on psychology go and asigi international bestseller The Courage to be Disliked hyper lyrics sigi magi Adler gi psychology is the best story iba lyric am khangni haita sise philosopher hanora amaga aduga naha oiba nupa amaga kamobani sanaba wari do adugi dialogue on e lyrics ko so lyrics e koina night haina khaido ahanbugi night to the koi first chapter se mana loisille ko ado let's dive deeper ado yemina se first chapter se kai haige se ko asai philosopher na haire se koi bitribisi am simple loy aduga mi khuti maksalo ne happy oiba ngami haye ko si wai je ta bada sai na hawe bin pa do yam sounding hale mangona ko mana yeng with the bitribisi yamna chaotic oiba charak chahing naing ba ko contradictory oiba aduga yamna unfair oiba phama mane hen ui ko my arguments in angang sing khakta ning se bitribisi simple on urise adult sing oina di ko gi responsibilities mayam na koi te problem hali adu koi complicated oiba relationship mayam lai the discrimination gi harsh reality koi thengnari ba war inequality suma mayam se lele ne bitribisi kamana world se kamana simple way hai to no mana to argue do so she the philosopher do gi ahan ba ki insight amaka response oina pi hai dar sigi maram se koina world se complicated oi begin at day akoina world se complicated o hands ni haina khumego akoina hingi ba world se yam objective world amanate subjective world amane anduga akoina masida koi meaning pisin jabani sisi magi analogy amakoina sinare ko example amada yengse koi guha amada laibe singse my temperature 18 degrees Celsius oi chahi chupado ko this is the objective of a fact am khangni kalenda di high bising je khoi thap kan yam ing bdaw na yam cool oi bako power aduga winter da tha ga di sa gi ising je warm oi power so see feelings is the subjective oi mas illusion ate sa gi ai gi makeup to gi reality dine haining ni temperature 18 degree le bising je kalenda tha ga di khoi ing ma power ning tham tha ing ga bdu da tha ga di masi warm oi power ado si chapter sigi yam central level debate am kha yore nupasna wari ma na sagi na hawe nupasna wari ma pukhale mai ma ba maban thokpa ngam jaba masana imung da dum lesilak le ma na bam le ma gi ka ji thokpa da ki le ma si ko si example je loksile so ngasai man assume tarisina nupa tu odmai ta khri du maram se ma gi anga oi matam da childhood trauma gum thengnaram gani bullying na tragana bad parenting no maram or ga to boram be haina duan bukhale si matang the philosophers in among explanation among pire etiology haiba mago sagi causation haibadi karina tholi ge haibadu study tobo andega sagi koida because mindset ham life to ai ngasi sumai to risi ai gi past ai sumai thoki bagini haiba maramam pibdo khoina ko and Adler psychology na di masise reject to ko say Adler psychology na dia top teleological viewpoint amaka si one adopt to so teleological hai tar ga ding say akoi behavior si ki pandam ma so in layamuni goal am layamuni adugi goal du thungna bai dam ta koi behavior sa to mai thuli ni ha to ko so philosophers again yam shocking of a claim amaka am to re ko man hai sing sagi mai ma na bam pan thok tri do ma imung de leseli do ma anxious oiba khaktan gi nate mana anxious masa o henjari ni mana mapan thoning da ba haidi mirak tining da gi goal to achieve thong gi tamang ta haida ko and why would he do that pedo gi no pa to no mai to do maram thi level khra di yang ta ga di akoi imung de lesson ba mapan thok ta na le ba je purpose khra di serve to ga haida ko de ko this is not allowed to say my parents to among the undivided over attention adagi my protection pirak poko stepping outside mapan thok pa is there high visibility another face of crowd or the Nikoisi community, and
having to compete ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯔꯛꯄꯗ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯛꯑꯅꯤ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯁꯦ ꯇꯥꯕꯗ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯧꯃꯟꯅ ꯈꯜꯍꯜꯂꯦ so he thinks that ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯣ ꯃꯥ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯃꯥꯅ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯗꯨꯗ and philosophersina amuk clarify tawai siko mana phawriba anxiety adagi kizaba adudi yam thina real oi adu tasengna phawramgani ma ko sise khulai ni mana sinaba ko unconsciously koi thawaina aigi consciousness da leitana sinaba aigi pandam do phangna bidam da sinaba khulai ni adu koi phawriba anxiety adagi koi akiba mayam dudi yam thina tasengna ma ona phawramgani haina ma adu ainu clarify tawai ko so matang sida philosopher na again atoko wahi ma wahi trauma se exist tawde haina ko and Adler gi quote amakak ma directly sinare ko akoi de thokribidu nate matter tawde se but akoina karamba wahan to hando ke akoi de thokraba thodu sing de matang da akoi gi past experiences sing do sinarga ai hauji ki present goals sing do koi justify tawno hone ko ai philosophers in ato example amu bi sagi mama sina masana pi da laurame sauna ko so phone am cooking phone je pakala kan my school gi oja wale me machan pi gi ko aduga my conjel jam tak thagre sweet polai ro conjel ko aduga phone do thamgra kan di se resume second sai ma law khom du ko and asaw du na koi uncontrollable oi have di yaroi ma control to khi oja na phone to bo kan di adu ma machan pi da law ba ya na bo itam da khulai moina asaw du sin na ni machan pi do control to na bo itam da so philosophers in amum khata no hai koi se fixed oide akoi gi goal amam achieve to no idam te hingi ne koi se self definable goal hai tar adu matung na koi se hongdok pa adapt to bunai adu na philosophers in a lifestyle concept amu introduce ore ko so lifestyle se akoi gi just personality na te akoi gi entire way of thinking ko pitri de kari mi yeng ge koi na adu ga akoi isani sa je kari view thamje ge koi na asi mayam je puchile lifestyle sida and quite liberating over saruk ama hai taragadi koi lifestyle je koi choose tawje koi na consciously tawm da bi ai thawina khandana tahi taram gi swai da dawe haina iram lyrics de ko and akoi environment gi matingina akoi experiences gi matungina and si se koi na choose taw ki benina amuk rechoose to be to media ma hong do pe ko gi entire way of thinking se hong do pe ko gi pandam se hong do pe hai so ko hong ri si manam di kari manam di philosophers in high si ko da courage pangal thauna do yaw do begini hai aduna ko gi haji lai ba lifestyle je ko na happy with draga su ko da no han ba phau draga su ko da dum lai se manam di se ko da family roi and ko safe with phau koi gari aman ma thaubu mane hai tai bera di am tawe gari je do tar so kari kari bera tawe to koi loin khang gari je tuna koi te tum comfortable hai tai and lifestyle no bom khan ba hai je koi na khang do lambi am da khang do bam pham chat toi ni tuna koi de anxiety induced to we aduna koi je decision am lo je nukti gi change to dana ba hai and koi na thengnari ba misery awa ba mayam je koi dum choose to we aduna philosophers in amum khata na hai Adler gi psychology je koi na psychology of courage hai na do hai koi gi thengnari ba unhappiness se koi gi thokraba thodoksing adagi ai environment na natte masi maram se koi da happy oina bigi thauna courage to yaw da bagi ni do mai na tham so han bi num dang se sai sai do lo sile masida sigi na oi no pas di ma yam pur ho mo re tu bu ma wakhal yam khala le intrigue tore mangonda anu ba powerful ba media ngamadi tham phangba ngame hai dare pun life ta ko gi haukraba thodok singi prisoner na te koi se ga hai to aduga koi se haji husi gi present sigi architect designer je koi isa maksine to mai na hai so six chapter sigi maroi ba takeaways kar hai tar ga di akoi past blame to to o aigi destiny ai panthum pamje aigi history na lepte and purpose to yemo akoi di sada hangjo
ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯣꯜꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯆꯤꯞ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯣꯏꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯤ ꯆꯣꯏꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯖꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯦꯖ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯦꯖ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯪꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯁꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯦ ꯁꯣ ꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯦꯗꯂꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ So what do you think? So kari khanbi akhoi unhappiness se choice ni hasi yaning bro akhoi na choose tawjabani haise akhoi da enough oiba courage thauna du leibra mina dislike tawrokpagi ko let's see in the comments makhada comment tawbiramo and thank you for watching makha taba chapter sing do miss tawdanaba please don't forget to like and subscribe follow to your Instagram dasu